Na danas održanoj sednici opštinskog veća Prijepolja članovi veća saglasili su se da se predsedniku opštine da ovlašćenje da sklopi ugovor sa advokatom koji bi u periodu do raspisivanja novog konkursa obavljao neophodne poslove javnog pravobranioca. Da nam se ne bi takve situacije dešavale dok ne organizujemo novi konkurs, pošto po svemu sudeći ćemo morati ući raspisivanje novog poziva za opštinskog pravobranioca. Konsultovali smo se s nekim prijateljima i savjetnicima i došli do stanovišta da je ovo najbrže rješenje koje će opštini dati najbolji rezultate. Predlog će biti upućen Skupštini na razmatranje, a tokom zasedanja koje je zakazano za sutra na dnevnom redu je izbor vršioca dužnosti Doma kulture, obzirom na to da je starom vršiocu dužnosti mandat istekao. Na ovoj sednici veća predsednik je članova izvestio i o sastanku koji je održan povodom najave da bi nemački trgovinski lanac mogao da otvori svoj objekat u Prijepolju. I pored dobre volje i namere, kako kaže Babić, potrebne su određene izmene u generalnom urbanističkom planu. Uzeli smo u razmatranje, zamolili smo investitora, a i vlasnika parcele da vide koji su to minimalni ustupci koje mi kao opština trebali da uradimo i da promenimo detaljni urbanistički plan, to je da izvršimo izmjene, što uopšte nije spor proces, znači to nije brz proces, to bi znači trebalo izvesno vreme da dođemo do rješenja, ali ukoliko bi oni mogli u neke ponuđene okvire da se uklope i da svoj projekat smeste, znači između te gornje i donje ulice, da srednju pokušamo da izbrišemo, onda bi ta investicija otprilike bila izvesna u našem gradu. Sa druge strane, razmatrano je i koliko bi dolazak Lidla mogao da utiče na domaću privredu ili poljoprivredu. S jedne strane imamo da bi taj objekat po rečima investitora zaposlio 40-50 ljudi, onda bi to možda značilo otpuštanje nekih radnika iz već postojećih objekata koji se bave tom delatnošću ili već u svakom slučaju smatramo da je konkurencija dobra stvar za građane, da bi to u svakom slučaju dovelo do povoljnijih uslova i smanjenja cena, ako ne svih artikala, bar pojedinih, i povećalo asortiman robe koju taj ogroman lanac nudi. I nezavisno od toga da li će doći do dogovora sa Lidlom, radi daljeg razvoja i prosperiteta, mora se ići ka rešavanju imovinsko-pravnih odnosa na toj lokaciji kako bi planirane saobraćajnice bile izgrađene. Mi smo dobili saglasnost, sve potrebne saglasnosti da možemo da uradimo eksproprijaciju zemljišta, znači više ne zavisimo od dobre volje vlasnika parcela. U svakom slučaju bi voljeli da dođe do sporazuma i nekog sporazumnog rješenja, jer smatramo da je to u interesu svih strana. Ako se analiziraju, ako ste imali priliku da pogledate taj detaljni urbanistički plan, možda imaocima parcela stvarno remete sa tim saobraćajnicama, ali te saobraćajnice su preduslov da bi neko mogao da investira i da uopšte pristupi parcelama koje su u ponudi. Ceo taj potez treba opremiti neophodnom infrastrukturom, strujom, kanalizacijom, vodom, što je zapravo veliki posao koji zahteva i značajna finansijska sredstva, ali i vreme da se sve odradi na način da zadovolji potrebe potencijalnih investitora.